Poštovani gledatelji, ovo svjetsko prvenstvo je nevjerojatno. Usudio bi se reći i najnamješteniji događaj u povijesti ljudske povijesti. Gledajte koliko je to ljudi. Po koga vraga su ovi naši bedaki prešli tam? Ma to je jako sigurano prvenstvo. Baš ono, jako sigurano. Ne bi se ništa trebalo desiti. Ma koji znači ko je osiguran kad dolazi od dečki s sela? Tomek ti bu pokral pol stadiona za stare železe. Čaroš će se napit ko trohurac. I Franc Joža budu već nekakve sranje smislili. Koji si strahu? Iskreno, i ovo prvenstvo je sranje samo po sebi. Ma ciganija, teška dečec. Si ti normalan? Pa to je sve biznis, nema tu više nogometa. Kaj mislite, kako bude završilo? Mislim da bi mogao. Ajde, reci kaj. Dobro, ja mislim... Rekao ja mislim da... Ja govorim. Ja mislim da ti je to sve... A dobro mora reći koji čovjek u ovoj hiži! Kaj se ti opet gubiš? Kaj hoćete od mene? Dobio sam neku ljubav za nogomet kad je svjetsko počelo, pa sam počeo trenirat za iduće. Gle kako je Dumi uspio. Jemu, bratu, trebalo 12 godina, ali uspio je, kuš. Možda me Dalić pozove u repku za 4 godine. Dalić više ni nije izbornik! I ako mi slučaj ne potereš onu vazu. Slučajne! Dobro, ne budem gađao jebenu vazu. Aj mama, pa nisam htio. Jesi i ti ovo čuo? Ko je? Pa nešto kod je zaurlalo, ne znam. Daj sad ti pusti alkohola, viš da postaješ šizofreničar. Koji ti misliš, imao kalum za trofej dost dobar? Ne znam, s obzirom da smo ga kupili na placu za 5 eura, ništa me neće iznenaditi. Kupili smo kurac. Za ove sranje da im dam 5 eura. Daj se spominjaj. Ali sad bi minute trebali nalijati zlata ili neke koji liči na zlatnu tekućinu, da se to stvrne i da dobiju ime perfektnu kopiju trofeja. Misliš da će to uspjeti? Ništa više ne mislim, najde mi razmišljanje. Ali moram probati neke. Ajmo do one ljevahone koje smo vidjeli malo prije. Možda imaju tekuće zlato da nam posude malo. Ja, tomu se ja najiskrenije nadam. Refinerija plemenitih metala. Mislim da je to ono što nam treba. Ideme, upadaj. Pozdrav majstore! Ima li ovdje tekućeg zlata za posudit bratu? Trebamo samo malo pa ćemo odjebat. Pa... Ima zlata! Jebate! Oj zanareš, usro sam se. Ne dam zlata! Dobro stari, samo pitam kaj se dereš na... Van! Koji? Van! Da idemo van, ovaj mentalac će nas još izbost ovdje. Vidio sam dole niz ulicu još neku tvornicu pa bi mogli... Čaruš, postajeme cigani. Sjeti se svega koji nas je Tomek navču. Vkrali mu me zlate. Prestani žlevitni! Jebeni Amerikanci vodi komše 1-0, pa kak su oni uopće prešli v eliminaciju? Joža, ovaj stričak me čudno gleda. Daj, pusti si mira, ne brojte ništa javnosti da te si vidio. Ali, prelazi nam iz druge strane jedan. Jebe vam mater, sad nam vidio kak Bosna guzi Ameriku, beži Tomek, beži! Evo ručak, stoko! Mama ti je stoka, pitaju kak je roktala jučer, peder. Ne mogu vjerovat da je frajer ukrao trofej, sad ga love svi banditi i policija. Alo, jesi ti normalan? Možda i nisam, ali ti si daleko nenormalni ako bježiš sam iz ovako sigurnog zatvora. Alo, mali! Jao, Gordane. Stvarno misliš da možeš pobjeći moje postrojbi? Odjebi! Želim te u sobi za razgovor. Nemam ja šta s tobom razgovarat. Samo da čuješ što imam za reći. Imam opcije. Odi Joža, nema ih. Si siguran? Ma kakvi? Još sad kad imamo ove briljantne maske, kaj misliš da nas bo neko prepoznao? Rođeno mati te ne bi prepoznala, jevo ti, onaj frajer ima zlatne zube. Tomek, kruli mi v želucu, sranje bude nejakve. Još igrame protiv jebenoga Portugala. Pa kto ak zgubime, sa budem sam gmoril. Jebote, pa dobio je Portugal penalčinu. Pa ko je ove pizda materina? Opet ciganija! Ronaldo! A kad fulaš ove kupatim u litru Pelinkovca i Buđovu? Bože! Pa pička ti ona portugalska materina, nigdje od svjetske nisi osvojil, sad si našta ljebativši se s time. Daj, urazumi se, prijatelj. Ma izjednačimo, kaj se sekiraš? Aj, to koji veliš? Dečki, ajmo na pauzu više. Pauza! I daj neko buzda ovog zujavog. Pauza! Pa te navio, majku ti jebem. Još da peče u pičku materinu! Daj, už saj malo drži pa šimo me. Zašto ti ne bi malo držao? Si normalan, pa ja sam alergičan na zlate. To ti je više Tomekove područje. Kako peče! Zgubili smo, jebene smo zgubili. A tek smo prošli grupnu fazu. Ma da Bog da im svaki čip svijet ocrkali, jebem im tehnološku krv bezobraznu!
Brzo! Pa daj reći mi, no Tomek, daj reći mi, od kad se lasi računaju pod offside? Ak vidiš da je offside sudi, ak ne vidiš da jabi mačku mater. Svi sad da ste se ošišali na čelove. Ne, najbolje da si odmah si glave odrižete. Da, ovo stvarno nije fair. Ma pederčina lopovske, sam mislil da je sami Argentina v takvim kurcu. Strašno što nam rade, strašno. Koji? Ti si za Hrvatsku? Mali ti je sprovodna obleka, nisam skužil da si Hrvatina. Po meni bi se ova utakmica trebala ponavljati. Evo ga još jedan. Pa koji si imate tak za kurac obleku? Jeste na utakmici ili ste na sprovodu? Čeke male. Čeke male. Črna obleka. Ko na sprovodu? To nijesu Hrvatine. Pa to moraju biti. Beži Tomek, našti su nas! O, već je frar pobjegal. Bog me pameti da bar ja tak brže čitam igru. Gdje je Nesto? Nisam kral jebeni trofej, zjašite mi s grbača! I šta hoćeš? Dobro pitanje. Ne prekidaj me, nego govori. Što želim od tebe? Što ti želiš od mene? Šta hoćeš? Ovako stoji stvari. Znamo što se dešava. Znamo da je vaša mala grupica razdvojena i da ti je friend najtraženiji kriminalac u Americi trenutno. Zbog krađe jebenog komada zlata. Joža to nije ukro, dajte se urazumite ljudi, pa šta će njemu jebeni FIFA trofeji? Sve je to meni jasno. Sve ja to kužim. Ali, čak i da je istina, čak i da u nekom paralelnom svemiru Joža Knječek nije ukrao trofej svjetskog prvenstva, Šta onda? i dalje ima dovoljno prekršaja da ga zatvorimo. Ili da ga banda raščetvori na ulici. Naravno uskupa s njegovom ekipom. Dajte, gospon policajac, morate nam pomoć. Znaš i ti da smo nevini. Da, nemoj cvijelit. Nisam te pozvao ovdje da ti serem kako ću te opet zatvoriti. Da sam htio, već bi to napravio. Nego? Imam plan bijega za vas. Šefe, vaš jutarnji krosan je spreman. Navisi ga u čmarinu kaj ne vidiš da ima misteriozni moment. Ali, ohladit će vam se krosan. Mislim, mogu ja pojest, tak vi nećete, ali znate da sam alergičan na krosane. Uglavnom da, imam plan. Koji mi lišće oruž? Ori džiči, a? Puši kurčinu pederu. Ja sam alergičan na zlate. Bo neš mogu držati flašu. Jebeni alkoholičar. Ovak, sad je što moramo nekako šuljati njihovom centralu i to ti je to. Daj da se rešimo toga pa da gibamo doma. Navrh kurca mi ove. Amerike. Daj pomalo da nas ne ovlovili. Nemoj pričat, majmune. Tak nas jedino mogu skužiti. Dakle, svjetsko prvenstvo se bliži kraju. Argentina mora osvojiti. Jebeno mora! Messi nije dovoljno jedan trofej! Treba dva! A kaj me ti gledaš? Ja ti neki kurac! Jebene sam znao, pizdo čalama kuke tiketov mi je pali radi tebe. Španjolska i Argentina, a? Jebena Argentina, šta mi dira živac? Stvarno da? Pokrobim sve žnirance da mogu. Ma krvni tlak mi skoči kad čujem za Argentinu i toga jebenoga Messija. Čanuša, vidiš da je ova dva buzdovana? Ma tu bi negdje trebali biti. Evo ih tamo. Ajde, Bog te požival. Gdje ste pederi? France! Jeste napravili trofej? A ne, ti si. Originalos. Čak malo bolji od originala. Ma to, ljubavi moja! Znao sam da moram računati na te. Još odlepi se od mene da obuš seriju teških udaraca. Da idemo sad još pogledati ovo meč od turnira do kraja pa odjebamo odavde. Da, i meni se čini da nismo baš najpoželjniji ovdje. Promatraju cijelo vrijeme. Nema brige, sad kad sudija svira kraj mi smo isparili. I onak se moramo požuriti da opet na avione zakesni me. Pa kak ćeš na avion kad te iščekaju? Pa na aerodromu te budu prvo čekali. To je problem koji budeme rješavali kad dojdeme do njega. Nema razloga za brigu trenutno, Frant, ne nabijaj mi pressing. Ajme Španjolska! I vi mi se gledajte onako Argentina, tako da idemo! I prije početka samog susreta da vidimo taj čuveni trofej. Franz, gdje je trofej, rekao si da si ga vrnul. Vrnul sam ga 100%. Koji je? Jedino ak... Opet ga nešćev kral. Bežite, dečki, najavali smo kako si isti sad! Ne možemo pobjeći. Okružuje nas. I kaj sad, dečki? Misli, nam ovak završiti! Misli, Joža! Ajde, penjite se brzo! Joj, pa došli si ko šamar na budalu! Idemo, dečki, najte nič pitati se, verite! Vraćaj se, debeli. Uhvatit ću te pa ne zove se Al Pacino. Jebote, Gogi, kak si došao do helikoptera? Ma imao sam pregovore u stanici gdje su me držali. Imam plan. Dobro, da čujem koji je plan. Uzet ćemo službeni helikopter američke policije. Mogu lagano doći do jednoga, pošto sam šef ove cijele brigade. Nadletimo stadion na kojem će tvoji prijatelji vjerojatno biti, poznavajući tog tvog Jožu iz tvog priloga. Kada ih lociramo, spustit ćemo ljestve i brzo ih ukrcati na helikopter, nakon čega napuštamo stadion i grad.
Pa to zapravo zvuči kao odlična ideja, ali mi nije jasno zašto bi nam ti toliko htio pomoći, šta nisi ti protiv nas? Da, trebao bih biti, ali nešto je jače od mene. Neka puno viša sila. Što to? Obožavam tvoje videe, Gordon. I ja i moja žena i djeca te gledamo svaki dan. Ne mrem protiv sebe. I nadležna milicija ti pomaže jer gledio tvoj YouTube. Zgleda da stvarno ima neke od tih videa. Krećemo, momci. Držite se. Kaj nas neće sad svi živi pratiti i probat skinut ovaj helikopter? Hoće. Zato se sada prebacujete kod mog dobrog prijatelja. Djeci, bratko, pa opet se susrećemo. Ajde, upadajte. Jak mi je propuh, moram zatvorit prozore. Najma jeboti. Vidimo se. Držite se. Opet! O, pa gdje si, bratko? Jebote, Ganci, kaj ti poznaš ovog morjaka? Ma da šta, bratko, išli smo zajedno u školu, osnovnu mi se čini. Ma da, srednju nisam ni upisao. Taj, bratko, je krao više testova i glinamola od mene. Jel ti to baš vjerovat tome? Ko je ovaj? Veruj mi, bratko, da hoćeš ostati neupućen. Ne kužim, kakav je nešto jebeni trofej, ne kužim! Čaruš, pa sećaš se da smo na svoje oči deli trofej v tu jebenu kutiju? Koji kurac se dogodio? Ma ne razbijaj glavu, vjerojatno ga je neko opet ukro. Kad su vidjeli koliko je lagano. A oni onako znaju za naša djela na ovom svjetskom. Da je trofej ostao tamo, opet bi nas tražili. Opusti se, nema se smisla zamarat. Bratko! Koja, bratko, bev ti ranu krvavu? Moram da si spustit ovdje. Počeo mi je opet svijetit kumov žmigavac. Jebem ja i tebe i tvojega kuma! Da se nisi usudio! Vokić! Da, opet jebeni cigan! Dobro jutro, slatkišu. Ko je sad ovo? To je Kargo, ja sam ga prizvao zbog netu. S čim si ga prizvao? Zašto meni ništa nije jasno? Ma, duga priča, nisam opterećivati. Nekog se brže doveslao, kak to? Bio sam u blizini kada sam vidio Bognetin trag. Trebalo mi svega par minuta. Nego, kako ste mi, momci? Šta ima novo? Bježimo iz Amerike jer smo traženi kriminalci. Pa kako to? Optužili su Jožu da je navodno ukrao trofej. Joj, šta me sfrknule neke čim sam čul trofej. Imaš mrtvi WC papira? Evo, ljubite brat. Jebote, ta Amerika puno viruzi. Ko je tak mutave gledite? Dok to se mu razgradile v moru. A viš ko tu ima? Dobre, soke nam nisi rekao da je trofej pri tebe cijele vrijeme. Pa znaš koliko smo sranje prešli na i toga. Ma ne bi ga vrnul da mi gli jajca pocuclaju. Namestili su mi cijele prvenstva i još da me jabaju radi toga. Nate kusoli, nema trofeja. Dobra, stvarno su ga malo slomili. A i ovako će Hrvatska konačno dobiti trofej koji još nema. Ma, mislim koga jebe sad kad smo pobegli. Jebote, skoro sam zaboravio. Rekao si da u povratku možemo svirat. Jel da, Kargo? Pa da, ja sam zaboravio. Uzmi tu tamo gitaru. Imam ja još jednu za sebe. To. Kaj si rekao, Joža? Onu neku panonsku? To, deri ga mali! Gamba se mačku s Fruške gore, gledam tako odušilo. Tu je nekad kažu knjige bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam moreplovac ko Magellan, i još bolje ko Admiral Cook. U ravnici usred njiva gubi melan, na sukanu žitogorski vuk. Kog mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da mi tu nije još. Kog mora nema, ali ja živim u nadi, da možda ipak negde srećemo se još.